Now, ang secular nagtudlo nato. Mayingon kog secular mao ni ang ato outside sa church ba. Mga eskwelahan, mga kumpanya, mga tinudluan diya sa gawas, ang secular nagtudlo sila nga ang tao kuno nga successful kwartahan. Di ba mo na kasagaran tudlo sa secular, kung nakay kwarta, successful ka. Kung nakay nindot nga mga sakyanan, successful ka. Kung daghan kag balay, successful ka. Kung naka-abroad, nakasuroy-suroy kag laing dapit, successful ka, di ba? Sa ato pa, usay ang tan-aw na totong kagalingon pod, failure. Wala tay nindot nga sakyanan, wata kadtog Hong Kong, wata kadtog New Zealand, dili ta nindot og balay, tan-aw na to dili pud ta successful. Pero gusto na ko masayran ninyo, ang sukdanan sa successful nga kinabuhi biya, wala biya sa kwarta, wala sa kanindot sa atong sinina, wala sa kanindot sa atong balay. Ang sukdanan sa successful nga kinabuhi kung nangalagad ba ka sa Ginoo o ang imong kinabuhi napuslan ba diha kaniya. At the end of the day, inigatubang nimo sa trono sa Dios, dili man sa mangutana unsay imong kursong nahuman. Di sa mangutana unsa kadaghan imong bank accounts. Dili sa mangutana unsa ka kasikat sa kalibutan. Inigatubang nimo sa trono sa Dios, mangutana sa unsay imong nabuhat para sa Ginoo. Ya tubaga daw na siya karon. Unsa may imong nabuhat na para sa Ginoo. Sa imong pagkakristohanon, pila na kahimna lang imong na-memorize. Daghan na kay tag verse siguro, no? Unsay imong nahimo na para sa Ginoo. Kontento na bata tungod kay nakapangalagad tanyag mga pila ka tuig? Kontento na malangta kay nagasimba ta every Sunday? Dili. Gani ang mga apostoles, tibuok kinabuhi nila ang ilang gihatag para sa Ginoo. Kay ang atong kinabuhi sukad ta na bag-o diha kang Kristo, dili na kita ang tag-iya. Iya na ta sa Ginoo. Amen. Gani ingon ang verse na to, gilukat ka sa dugo ni Jesus. Kinabuhi ni Kristo ang iyang gibayad nimo, and therefore angayan lang siya nga tagaan pod sa tibok nimong kinabuhi. Amen. Amen. Lisod biya na siya sa tinud lang. Lisod himuon ang paghatag sa atong kinabuhi. Dayo saryo na siya litukon, pero lisod buhaton. Mao bitaw na inigdawat nimo sa Ginoo, apil ni puyo ang balaang espiritu diha sa imong kinabuhi. Ang trabaho sa balaang espiritu, siya ang mulihok sa imong kinabuhi aron tagaan kag tinuod nga kabag-uhan, o ang imong kinabuhi ma-perform gyud mo diha sa kahimayaan sa atoang Ginoo. Ingon nila ngang kalipay daw nasa kwarta. Kung tinuod na siya, si Michael Jackson unta ang pinakamalipayong tao sa tibuok kalibutan. Sikat, kwartahan. Kailan mo Michael Jackson? Wala siguro, bag-o siguro, murag picture na yun nakita. Kani mga gulang-gulang na kita siguro sa TV sa una, ako ay ko kaabutan ng tawhana pod. Pero noon si Michael Jackson nga king of pop siya sa Amerika, international, sikat, kwartahan, gwapo, talented, na nahalos tanan niya. Pero ang namatyan ni Michael Jackson, naghikog si Michael Jackson. Dili siya malipayon siyang kinabuhi. Bisag nagligid na siya kwarta, dili siya malipayon siyang kinabuhi. Timaan nga ang kwarta dili gyud maoy solusyon sa kagulanan or kalipay sa kinabuhi. Kinsa pa si Robin Williams, isa ka sikat nga aktor sa Hollywood, komedyante nga tao. Tanaw nimo iya mga salida, puro sa komedyan, nagakatawa, malipayon, murabag walay part ang kaguol sa iyang kinabuhi, pero nag-suicide pud siya. Timaan nga dili siya malipayon sa iyahang kinabuhi. Malipayon lang siya, nagpakaron ingnon na siya malipayon kung naa siya atubangan sa kamera, pero likod sa kamera masulubon si Robin Williams. Now inana usahay ang atong kinabuhi. Malipayon ta uban sa tong pamilya, kuyog sa tong classmate,
kuyog sa katrabaho, pero inig uli na sa atong balay, magulanon ta, daghan tag pangutana, ngano man ni akong kinabuhi, ngano man ni akong mga anak, ngano man ni akong pamilya, ngano man ni akong relasyon, ngano man ni akong sakit, daghan tag question. Ug isa sa mga hinungdan nganong dili ta malipayon sa atong kinabuhi tungod kay wala ta nahaom diha sa kabubuton sa Dios. Si Satan dili siya gusto nga mga lagad ka sa Ginoo. Wa biya nalipay ang yawa karon nga ni-attend ka sa Thanksgiving. Ang gusto ni Satan maglaroy-laroy lang kas gawas, imong paimuslan, imong pagkabatan-on, imong lubgon, imong kaugulingon sa bisyo, dauton nimo imong kaugulingon sa barkada, mangandoy kag mga walay pulos nga mga butang. Dili gusto sa yawa og sa mga demons nga ang imong kinabuhi mabag-o og mga lagad diha sa Dios. Gani ang pinakadakong pagpangilad ni Satan nga buhaton niya nato, labi na natin mga young people din ganina nanganta ang mga youth. Mga youth, I know sa inyong generation tag-as kimog pangandoy gyud, sangko nas Mars. Ang ato mga youth karon dak-as sa kig pangandoy. Sa una kini sila mga tatay nato, mga lolog lola, ila pangandoy lang man. Makakaon, di ba? May laglawas ang kabaw, makadaro matag adlaw, makapugas lag mais, makakaon lang. Mayo na. Pero ang mga youth karon lahi. Oh, nagtudlo ko isa ka private school, ko isulat sa bond paper inyong mga damgo, inyong mga dreams. Ay na nagdrawing og planets. Suruyon daw niya tanang planets. Nay nangandoy sa at the age of 18 daw matuyok niyang tanang nasod sa kalibutan. Inapagiging dito, iya daw minyuan si Lee Min-ho. Kinsa na actually ako idea, Korean, murag Korean na siya. Iya daw minyuan si Lee. In ana ka wild og inyo unsa ba murag out of this world ang pangandoy ron sa mga youth. Ano tawa man mo, inana po din yung pangandoy? No? Tag-as kay tag pangandoy. Pero sultian ti ka, dili na mao ang imong purpose. Gisugtan ka sa Ginoo man rabaho, mudato, makapamilyag nindot, mga anak og daghan, munsa ba musikat, pero hinumdumi dili na mao ang pinaka-purpose sa Ginoo nganong gibuhat ka. In town, gibuhat ka sa Ginoo para lagi mo serbisyo niya. Amen.